Yeah, yes, Bafeto. This is your favorite comedian, Maatla Ephraim Basha. Malome sentlwa. Malome o irela bo motogolo di video tse di monate. Ke hana ke mo local corner bana ba di camera tse dingwe ana tse mo gongwe e ka re di tlhoboro go di machine jena di ntshupilana ke tsugile go tlhakatlhakane tse a ke di tsena malobanyana le ke le mpotse dipotso le di ke tla ke arabe ka video ke yona video ya teng yana ne ke rile ke tlabe ke bua lina la gago e be ke bala potso e be ke araba I hope halanto ga ka gore ke ntse ke avoida post ya teng ha go telela a ka amana le tsone dipotso tseo ya no ke gone ke amana le tsone a re phutolle. Question number 1. Hela, I'm a big supporter of Botswana comedy from South Africa, and we have seen you making a huge impact on the growth and uprooting raw talent in Botswana. What are your plans going forward to keep supporting and growing raw talent? My plans, papa we wena o ka South Africa mbukeng ke tleng go diragatsa. Di plans tsa me ke gone gore ha le mbukile ke tla batsa ke tla le bone. Madi a ka gone ka ra shota re dueleng ka di ranta hle. A re tsweleng. Mosadi wa gago kae? Maphelusa o teng. Where do you buy your suits? The suits tse di ntlentle tsena ke di reka go Suits Africa mo Phase 4 ke tla ke ira video engwe ke le ko tele go bona ke gone ko di dintle mme ke le di bone. Yes ke di reka gone ko. How can you help upcoming young artists who work with you without paying? The artists tsotlhe tse ke berekile le tsone boletso bontonga bo pompi bo tlela bala ba itseng ba ke ba tsentse mo industry a go no pa bona on Nelson 5 tab so le gona na ba humile le tso rekile koloi guys ga ba mphele ga le 5 tab so yeah ga ke bona talent ka etsa ke kwata bolo tsa ke tsenya mo batswaneng ke ta ke le bala bua maina ke rile go bua go itse matateng ke mbo motogolo maina ona gore ke batla maina a balegang a mangwa wa bonela gore mo ke scam hello mo ngate ke ene wana never broke. Motaka video never broke. Aro rata dilo. Yes, ke rata dilo le nna di anthata akere. O monga re real amaina mangwe ga siama. A ke kgone go a bala. Ha o ka nna rich, o ka irela letso eng? Ha o ka nna rich, o ka irela letso eng? Letso ena ha ka nna rich o ka ntirela eng? Wa tshwara khanya teng. Gore ke di khanyana tsone tse di tshwana le ga. Gore nna gore ke motho o bodipa bona. Le hongwe la gona leso hela motho a hloka hetso ka ke gone ipotsa re ka ntene mme ane go swile nna pele na go a lesolla mme wa bona so ka potsonyana tse ding why o re nka irela leso eng mo ke go irela letso gona na go enough a ke letso ke a motseng ya mo industry so ke lona gore lona ano le reke content a gwe le mo bitsa tle go ira di advert a go enough se ke se irela letso o rume a boloi wena ka go bona o serious o kila nna teacher ke serious a me bra thoma ke ragwe letso yes bra thoma ke ragwe letso mo di story. How did you meet Lati? Lati go to atikele kwesh. Go ntsana, Lati re kopane yana bana. O Lati ke nna hela ke mo leleditseng ke mo kopa go ira video. A ke re ke ira video le ene le ya hatike. Ke mitsa ra le phondo. Ke nna ke mo leleditseng kopa ira video le ene like bo drama bo 80 di sele botsotlhe tsa Botswana ba ena gore ke rile di video le bona. Ga se bana ba nga approacheleng ke nna ke ba approacha. But Lati be hela rena di tsala ka gore ke lemogile gore o ratwa ke banyana o nna mo ka ganetswe ke tsetsana ano nna ke ratwa ke banyana so ke associate le ena go one nyana eta nkgatlhegela ano ba simolla tshela. Who do you think is the best rapper in BW? Makaveli le mpotsanyano hey tota malome sentlwa bo motogolo ke motho iteletsang splash hela ano ga bua ka bo rapper ga ke tlhaloganya gore mmela ke ithatela Uzi FTD thata le gone ke a marata ke ra haile go bua ka rap wa bona a ke re ba bangwe ba tlotla ena wa rap you sorry no but ke am rata le ketele can you rap? No, I can't rap. Omwar Trevor Wilson, who is your favorite comedian amongst those you have worked with and why? Bo motogolo se botse dipotso tse dintseng yalo ka gore to go tshwana le ga o botsa motsadi gore ngwana ga go marata mo baneng ba gago ke ofe so hanga ka ya araba yo but hela nka ya araba ke re mo di character ntsotlhe tse ke di introducing character e ke ratang ke ntonka not gore ke rata Rayman go ba gaisa character but go tla tse dingwe tse di tla tlang ke di rata go gaisa akmoeng ke wena o imisitse my sister bana ga ke imisitse morana sister ra go ke mang kana ke imisitse banyana ba bantsi a ke itse gore gongwe ke mo wa bone but
ke miste banyana ba bantsi so ga ke itse gore ke ofe o nna le tlhalosa tlhabanale le ka re maloba motho ke hang inbox tsare o tswa mo monyaneng wa me he kana ga ntse re tswa mo monyaneng wa me ke nna le stress ke ipotsa gore o ra ofe so le nne le tlhalosa guys we need details ha le botse dipotso tse di monate lona tse dingwe di tlola ha o ka nna ha teng go ka nna jang ha o ka mpa 200 pula ka bona dipotsonyana tsone tse mona wa borega se ntota we nka go bona kae ke a go batla ke bona go tlokeng ke bona mahala go tlokeng okay we as your followers what should we expect in future from you as a scriptwriter, director and actor? Like what are your main goals? Yes. Potso e bitswa helalo ke kabelo bontsi bokae. Salami, maikelo a me ke go ira content e leng gore ya television. Ya rekiwa ko bo BTV, ya rekiwa ko bo UPIC TV, ya rekiwa ko bo Now TV. Ke yone maikelo a me. The day you decided to quit your job and pursue your dreams, were you not afraid? Ke khosifanyana. Khosifanyana bona go ntsana mo botsholong ke go fa advice. How o na le keletso a go dira sengwe, o ntsuira se sengwe se se go jesang. O dira ne pele parallelly. Go to adiza mayana before o khanda mo go ngara ka khanda mo le gona anonyana o bo wela mo go mo le khone khela le mo mathateng wa bona. So pele ke tlogela tiro nentsi ke tsweletse ka bodiragatsi wa bona ke bona ra mme bo ka njesa ile ke bona re nya mme ba njesa gore mo kgweding o ikhala salary ya go comedy e heta ya go tirong e be ke tlogela tiro o kgagane le kutlwano molatlwa hela ba simolola okay go ntsa kutlwano molatlwa kutlo nalene kana batswana wa itse batswana ha ise re ratane gotlhelele mo botshelong gongwe re tla ratana but ha ise re ratane ne re acta hela rotlhe mo go teng ga rona ne acta le monyana wa me jaanong malatsi a ba motsere ba ke bone malo ba tshwara modidima ka dilo kana nna ke itse go a le boiano malatsi a gona o tshwara dilo tse di thata so ke ra re nna le ene ga re se re ne le kamano epe ya ka ne la akanya batho na ba akanya yalo ke tsala ya me re bera ga rotlhe hela ke ya no gona na o santse a tsietsega bo 80 ba motsere le bone go maragara potso engwe ya ka Tino a re ditedu tsa gago ke eng di le ditshweu ke malome se ntwata di thuntse o tsohetse o mongwe ke ene Khosi Scotch a re o gay kara wa me ke gore a ona le mathata le di gay a re tswelle Mimi Kutlo a re I want to become a brand ambassador to local brands. How do I achieve that? Mimi Kutlo, if you want to be a brand ambassador, ko wena pele o itire brand. Wa tshwara ke raya. Tsela ke rata mafoko a ga mo jama ka ipitsang a rene ke the brand wa bona. O itira brand gore mongwe a ka go tshepa ka brand ba gagwe. A ke tswa ntlhaloganya. Wena pele e brand ko le nosi ya ka ile Maatla Ephraim Basha. Ha o dumela re Maatla Ephraim Basha ke brand ke gona e leng gore ka motsaya no wa re ya no represent my product mo setšhabeng a kere so branding gore go nna brand a go twe go nna celebrity hela go twa le ka maitshwaro wa tshwara na ha re tswe mo go tsone Raslela why do you love comedy a ke rata comedy ke yone nthatang Kim Peter kante how old are you ke ra hela o tsweletse o dira bohema jana le matshwaro yes dingwaga tsa me di 32 tsala ya me bohema ba njesa bohema ba nkhumisa ke tlo tswalla ke ira bohema tota lo yena o bona o le fo ntšhena metsana go rata bohema bo ke buira ke ra wena Kim Peter wa ndroela mo wa re ira bohema shianyana kana o ikela go gone mo go le ngwana ela o emetseng dirisa tsa 7 a mthari ke ira bohema kana ba shianyana ba malome se ntwa tla nna ke ipoletsa fela gore a ona le magic because metsi a le
husband mo go nna sampe ke tshwana le Chopiro wa bogologolo kua ka dibete nngwe ke dirileng ya Depowder. Thank you guys for the job ke advertise metsi so go ra re motogolo wa anole a re ga nne mosweu motogolo tsama o ye go reka 6 pack ya metsi ao o botla go nna ke tla go bontsha gore a bereka ya what inspired you to be a comedian and what gives you the encouragement of not giving up a ke ra ba ngwa gate ba give up potso ena bitswa ke kitso bome go nna comedian ga mene ke ya ka ke tsala ke tlhalosa ne ke kupiwa ke bane ba bona ka re ke na le bokgoni ba nna ba kopa re ke tle dishong ke tle go latlhela bo wanenyana be ke hela ke nna comedian tota gona sepe se leng gore nka re ne seng kgwetla go tsa se inspire go nna comedian ne le khanya gore ne batho na ba ntapisa gona le romo go te wa khadibe a nna re tle monatla o latlhele bo wanenyana nna ke fila gore you can do this thing e be helano ke nna comedian kwa go te ke se se rang gore ke se ka give up ka bangwe ba give up ga o se tsene guys o tsene gape ke na le ngwaga hela ke gone go give up ngwa go tla la ngitse nna wa mongwe a re Malome Maatla ga o batle go ira collaboration le comedian engwe ipitsa Malome Madodoza BW ke ya raba yang bona go ara kana go tshwana le ga o tsa ke ya raba yang wena ba dira collaboration le nna go tsenya le botana le ga no donate ditena kere bona guys donate ditena stena se le 1 ke 6 pula ga le donate la ke a gagela jarta ka le botana because like I always say I'm a celebrity ga ya tshwana bona mo tlhofa bona ke batla le botana le lengwe le le go godimana le na le dionyana tse di chokang go godimo kwana go pele kwana ke tsenya di camera o tobetsana gore ha o tobetsa be ke go bona o gila bona batho ba tengana ba makgaga o tle ba o tobetsa a ba araba go botsa gore o mame a ntse go bona wa bona so tse di tshwana le bo Chopiro tse di ratang go eta ka bolanche awe ga ke ba bulele ke tsenya ke gate e pula a re tswelle kante ate Brenda kante wa o sa tsengwe mo BTV go BTV go tsengwe guys no gongwe ke tla tsena na go ngwe keletso me ke go tsena go BTV ga ke itse gore ke sa tsengwe ba keletso me ke go tsena. Does comedy make money? Yes. Wana ka ke le montle ke comedy ya comedy. How old are you? You seem not growing up fast. Go tswa ya ha ke tswale a ke go tsa ke mokutsa. I'm 32 years old and I usually I get tlhaloganye the other part. Malome Maatla ke ngo sa nne mo counselor wa ko a te ke nge sa nne mo counselor go butse Calvin Khojana counselor no tiro e ke dirang kana is similar to politics ka gore ma politiki ba nna ba bua le nna ke nna ke bua yala bontsi ba bone ba eketsa batho le nna ke nna ke eketsa batho so tiro a rona ya tshwana bona no ka serious na tlhophile batho ba re batla re tsenyetsa metsi ba ntse ke ga metsi go stand pipe so ke go tshwanela le comedy go mo a tsena bua se se gaufi gore a mme a ke batla rumola ope batho ke ra gore tiro e ke dirang yang khotsogatsa e tshwanela le politiki tiro a rona ke go bua ke a bua ma politiki ba bua ke utlwa go teno le mo getho merchandise wa ga go rekiswa ka mo getho tsala me merchandise wa me o rekiswa mo go nna hela ke tlabe ke go khoriela bo gore ga go Francistown o nyana nyepetsi yo gate kante wa BTV ele jala seana. You guys would motivate us as youth to watch our BTV because to be serious kana we as youth hare okay I ke khone go bala go but hela guys go ntsana okay BTV ga jala se ke batho hela ba siameng ba rata nna hela ke nsenga se share le BTV le UPIC TV le Now TV ke gore currently mo Botswana go lebelelwa rona thata bo di comedian ana bo Maatla Ephraim Basha bo Dona bo Pompi yalo le ba bang se le gore se ka iragala ke gore ba re bitse kana re bana wa bona ba budget la ba re bolela gore
bona di-comedian tsa Botswana lona ba lebelelwa madi ke ya hana kore 100 million ke o haona for example so ma 100 million ngona nka nela mongwe le mongwe wa lona bokana wena o ka ng offerang wa bona so gore ke na le tumelo a gore go ngaba ka ira yalo ebe content o ne re tshela re dira ena ile lebelang thata ebe ya TV rona mo social media go ngare tsenya di trailer ra hela TV ka lebellwa wa bona so ke ha ke rumolo pela ke ra ile suggestion ya la botsadi nna le ka mpitsa ke nna ke le ready hela nka tla ke tabogeng o tintetseng di tedu a ga di tinta ke tsohetse oh thank you again Petros Jeff at the Makatini o butse botse botlala a re ke bokae go appointa secretary le go bula account go appointa secretary ke 250 go bula account ke 250 ke tsone dipotso tse re di tlhokang tsone tse monna ko mongwe ko ba mo Facebook o mbotsa ka banyana guys monyana mo bitswang phela ke ngwanyana ame wa bona so if you are dating someone a bitswa phela o itse gore re mo pataganetse bo phele botle mo lahatseng ke banyana ba me yes Mafethu o bone ke betsa mo round dilisane round wena turn around wena yeah okay thank you for asking me dipotso tsela malaitaka a lot of them were very stupid guys na gore ke rata batho ba botlhale because I'm super intelligent a bona ha ke a re ke gore a ke re ke go fa tshono gore o mpotse potso o bompotsa ra ke tintile ditedu potso e ka ena mosola mpotse potso e ka go benefita na was thinking gore la o mpatsa ka bo di business plan di business idea ka gore la itse gore ke gone go mo ke go irang professionally mo ke go etseng skweleng gone mo wa bona the next time mpotsa ra ke tintile ditedu go tsa mpotse gore at least the content creation gore ke plan ya njoku janja wena mpotsa ra ke tintile ditedu ke batla go fokotsa difene ke batla difene tse di botlhale hela ke batla go dila le batho ba botlhale but thank you for your continuous support guys keep liking my videos keep sharing keep commenting mara le ska commenta matlakala li share hela gore ha notification is ana click share and please support the businesses tse di re supportang gore se ke se buang ke gore ga ke netswe skipper se tshwana le sena be like gote Maatla advertiser skipper sena le lona as my followers ke kopa le di support ka gore ha le di supporta ya be le nthusa ka gore wa go tswela nkhira mothole kwa re wa bona gore tiro ya me ya bereka wa di tswa ntlhaloganya wa tshwara ke ra go ntse yalo lina la me ke Maatla Ephraim Basha mamoratwa like my Facebook page di contact tsa me di gone kong le mbuke ke tla go nna MC mo medirong kwa manyalo le kwa masong ame MC tsa masudi a duya le mbukeng le kopa thotloetso a lona tota nna ke batla thotloetso a Batswana nna ke batla madi a lona kopa madi a lona Batswana but thank you for supporting not only me Botswana comedy lona go di office go ha lentse le re ha ditiro le re hapanye ka gore bana bangwe ba tshwere ke tala kwa ba nyekaletse hela ba nyekaletse ha le ba hidi job that is why ke bone potsong ha ke botsa gore wa batho bangwe nna ke sa itlhoboge batho bangwe ba itlhobogile go ngirwa ke gore nna ke finance comedy ka di resources tsa me a ke nna ke tsene mo comedy ntse ke le rich gale ha se pira I'm rich wa bona so ngwana o mongela hetsa skela ba tsena mo comedy hela itlhoboga ka gore o tla ba bitsa monna di camera o morare no go shoota video nyana 3 minutes is 20,000 20,000 go collecta di propo so na re tse di rich so itlhela le gore ga ngwa ra afforda ebe go hella re consistency re nna re tswella go shoota ngwana o mongena ga gone so supportang bana bawo bitsa letso hela morato go irela advert cause letso ba la form 3 ke mo nke be le mmitsa gona na tlo go advertise di tuition center tsa lona go le kana le singa madi le ira di flyer e leng gore nawe nnela ke ba le ke latlhela hatse but bana ba lona ba ba tlhokang tuition services ba mo social media ba lebeletse letso hira letso mara le ska la mo leletsa le phone le nna